Assalamu alaikum. Бүгін бізде обзорда Kia Bongo Evacuator 2022 жылғы. Кимде-ким заказ кылат элем дегендер болса, кайрылсаңыздар болот. Ушундай эвакуатор. Лебедкасы. Машинаны илип ала турган крючогу. Машина 2022 жылғы. Коробка передач автомат. Комплектация: раскладные зеркала, подогрев боковых зеркал, подогрев руля, подогрев сиденья, обдув сидений. Жакшы комплектация, мультируль, круиз контроль да бар экен жада калса. Ондай спальник бар. Подлокотник. Машинаны оталдырып көрөлү. Машинанын пробеги 70 000 дейт. Өз жакшына. Жада калса удержание паласы да бар экен. Удержание паласы комплектацияда. Мол тетиктери, скорее всего, арттагы өнөрүнө өйдө ылдый кыла турган нерселер го. Машинаны элеп түшүрүп деген. Коробка передач жакшы переключация этет, эч бир талчын кырылуу жок. Ушундай машина экен. Бул жагынан да управлять этет экен көбүнчө. Алдагы артында турган тетиктерин. ПТО дейт, насосу да бар окшойт го, скорее всего. Насосу да бар окшойт. Бул жактан да управлять этсе болот экен. Билген кишилер управлять этпесе, мен өзүм билбейт экенмин ачыгы.